Tomate matay. Mulu tanami tarari mo korno. Tarari ka mangojor. Jadi kataw na tunggu mati matay dong kubus di usahaw. Gay bubos ni kuma. Ijual maja gunon, romay natin Jakarta bugong gelengan sa daon. Jadi sa Jakarta itong mga retenir may nataon. Ngayon na dumang recuperasi, retenir dumi. Setelah 15 tahun surat itong mga orang siya. Duk 15 tahun paling kemulai patok tuta ziarah. Anak pemelokon na stand up comedy. Biasa dia hutan apa ini. Stand up comedy. Ibu sedang untuk kuburan ni suami naon, ulap pihak sedang untuk kuburan itu mengadu minat tai. Ngarobe awama sa kota Jakarta na riburi hubodo di soda solo mami ima jagal na tata na niura na tinoburi ina kan roana naon salah rumaun dan kuburan di baba aduk enggak ini baca-baca kodus itu bisa tahu di busak kita pasti itu naranya tahun udah bidem semangat non itu kuburan lokonya nak naik pula pihak semangat mengadung sih. Aman, ngalapi sa 5 tahun dak kami di dahi obyo naman. Iya tung yas maro ambang lakon na ano. Rong sira ning kang pak ado tangon. Ado nga positif yung kuburan di baba ado. Inna kan? Itu lebih demi selang ano ini. Wala pa mo selang ano kuburan ko na mga ado mo sa natay lang mardongan emosi ni. Itu mga ado mo sa mana? Aman. Wala na lang yan ay musirabot tanong gabi today mga dunya mga mangalakan. Ang wala binakimbangan lag ko parjulo hoy patuluhom na maho. Ay kujab ano sinang tano. Ano sinang tano lagi ko. Parjulo lagi. Aduh anak nakimbangan lag ko parjulo. Ano sinang tano. Iyo. Nagigiri dia. Oh, gila dewa. Ay, nagkadalian di bra. Kira tidak kayak rekor biar uting memang.